Sishasho mfathenga lwasesibona naye sishazo ngathi musamseleko bakumseleko othando nesithembu. Ikhuluma zingazethu le nto yokuthwala cause wonke umuntu o-successful la kumina uthwele but the way okay asinganda khona amagama siveside tena. Mangikhuluma la khona ubabunala yazi ubabunala uyisibonelo namanje bokukhona la usazoqhubeka nokusebenza enza ibhizinisi kodwa sithuwa nabo babunala kuthiwa sithwele yazi angazi nisabana ukuthwala ngoba makuthwele thina fuze nani ngabe nikho nisahluphekelani kanti kulula kangaka ukuthi kazi sithweleni mina ke ngithwela abafazi yabo lezi zibuko ngizifakile babuskakhane zimboza amehlo ngoba amehlo ami ayastraineka angizifakeli ukuthi ngibone ngathi ngimuhle no ziyasiza nje ukuthi abantu mase ngibabheke kakhulu ngingakhathali but into engiyishoyo ukuthi umuntu osebenza kanzima njengoba bunala namanje njobe la uzosebenza buka nje ubuhle buhle kodwa kusasa nina abantu nizongamsupport ubabunala nithi uthwele akazi uthwele nisabana ukuthwala yabo yazi le nyoka abathi nginayo ngize ngifisa ukuthi ngangcono ukuthi iyafika lapha kwamseleko izonginika nje le mali ngoba sengifuna yona ke manje ngiyicele naseyingane zami ukuthi kodiphi le nyoka abathi nginayo ngoba fanele ngabe khona so usikhakhane ke njoba ngize la angizanga ngokwe TV ngize kumngani wami ya umngani wami lona umacele usikhakhane